Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 24-январь 2021 жыл өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, кой базарда. Бул чыгарылышта сиздерге койлордун, кочкорлордун жана козулардын бааларын билип бермекчибиз. Андыктан видеону агына чейин биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Азыр ушул четтен тартып кете берели. Az nereden? Nereden daha az? Koylar teptaylı. Allah koy kaç oldu da? Kaç oldu Allah koy? 12 dolar. 12.000 dolar ken 11.5 verdiniz. Narkınız içe? 12.5. 12.5. Çişleri çava? İşte 6 tiş. 6 tiş koy eken. Siz daha al otas. Ben almadım. Al otam deydi. Жақшы, bazarın ödesin aga. Çekeden. Kaç kana? Baytu va. Qanchadan bo'ladi? O'zinglar tartanda. Cho'ng qo'y qancha bo'ladi? Na cho'ng qo'y qancha bo'ladi? Voy, tas tartpayla qo'y deb nari qarab ketdi. Qancha do'st aka? Endi olava. Endi ola 15.000 so'm bo'ladi ekan, ko'ringizlar. O'ta yaxshi ekan biroq. Yaxshi, shu chetdan. Biz chetdan tartib ketaveraylik. Bozorda biroq bugun kecha qushab qaraganda, hem o'zgan bozor negizi cho'ng. Qar жағына қарабай, бирок ел жақсы келиптир. Қанша отат aka қозылар? 8.5 мың сомдон болот экен. Ургач қозылар экөтөн ургач қозылар. Қанчадан болот? 9.000 сомдон дейт. Мынау чекеден 9.000 сом. Тартып берем өзүң кош. Жок, 9.000 сомдон дейт. Мына чекелер қанша отат aka? Ассаламу алейкум. Амракан тартыңыз. 8.000. На, урлук. Ачык сөз айтты, урлук кылган жокмун дейт. На, таза. 7.5, мына 8.000ден дейт эко. Жакшы. Кызлактардан Амирге бара бересиңер деп. Кызлактарда ушул Байтуба. Кеч көрөсүң. Бүгүн кечке чыгат, Кудай кааласа иншалла. Бул бала сыра чыгарат экен. Азыр жерден дагы мына. Эне балдар кимден ага? Сизден ага? Жок, өзүң Майли, тартпайлы койдот, таршылык жок бизде. Катары кете беребиз. Катар тартып кете берели, азыр жерде дагы эл жакшы келиптир бүгүн. Тыгында. Алдыңыз бага? Канча болду? 9.000. Мына тыгында жакшы көрүнбөй калат экен. 9.000 сомго сатып алыныптыр. Досумдун үйлөнөм деп атат дейт, чоң. Ава канчадан болот? Ва алейкум ассалам. Дамысызбы? 13 кемі бар, 14 мың сом кем бар деп атат экен. Тиштеричи? 4 тиш, 6 тишкен өтүп калган экен. 13. Боз койлору же боз эмес? Жазгы тууттар. Жазгы тууттар экен, Кудай кааласа. Жакшы. Ава канча болот? Канча дос? 12.5 мың сом кем бар деп экен. Мына койду. Көрүңүздөр, жакшы. Базарыңыз берсин ака. Азыр жерде дагы баа болот экен, баасын эме кылабыз. Чекеден тартып кете берели. Бүгүн дагы чынында базарда кой дагы жакшы келиптир. Ака, эне бала канча болот? А? Сиз канча додасыз? 14.5. 14.5 болот экен. Эси. Жакшы, азыр жерде дагы базар болот атат, мына козуну сурап атат экен. Азыр 200 сом талаштап экен. Байтуба. 200 сом талаштап экен азыр. Азыр четтен дагы тартып кете берели. Мына четке өтөлү, четте өзүнчө көбүнчө мындай аргыраак, арзаныраак койлор дагы болот эле, ушул жактан тартып берет. Эне бала канча болот ага? 16.000 сом. 16.000 сом дейт, мына эне бала. Коз эркек бургач ага? Ургач дейт. Чичи. 2 тиш кой экен, караңыздар. Мына жерде да эне балдар өтө көп экен. Сиздерденби? Ака, сиздерденби? Эне балдар канча болот? 16.000 сомдон болот экен. Мына козулар дагы чоң-чоң болуп калыптыр, мындай болуп. Базар сурап атабы? Же алдыңызбы? Алдыңыз. Азыр алыптыр, негизи. Жакшы ака, базарыңыз берсин. Мына козулар сиздерби ака? Канчадан болот? 8.000 сомдон. Эркек ургач аралаш экен. Жакшы ака, базарыңыз берсин. Тынч болуңуз. Ассаламу алейкум ага. Канча дос козуларды? Кайсына? Мына чекедеги экону. Экону 14. Экону 14, 7.000ден. Жакшы айттыңыз ака, базарыңыз берсин. Мына көрүңүздөр, бүгүн мына чекеде, ушул чекеге келсеңиздер, ушул чекеде ушундай козулар өзү постоянно көп турат. Келип көрүп ала бересиздер. Мындай кичинекей козулар. Ава мына козулар канчадан болот? 7.000ден дейт. Мына караңыздар. YouTube'га ака, YouTube'га. Жок. Мына канчасы козун ака? Өзбекстанды кой бербесе кой бербесең, мына койду. Өзү канча атат?
7,5 ming so'm kemi var deydi. Narx cho'ng'uchi aka? 10 ming so'm kemi. Qo'zg'uchi qo'zg'u. Bu qancha bo'ladi aka? Qancha bo'ladi bu? 7,5 ming so'm deydi. Urg'ach baytuva. Urg'ach erkakmi? Va alaykum assalom, anakom. Ha? Yo'q. Qancha bo'ladi? Cho'ngdori. 20 ming deydi. O'zi tart desa tartmaysiz aka. Tartpa deganda tartmaysiz akanda. Yaxshi. Bozorni bersin aka, tinch bo'lsiz. Nal qo'ydi 10 ming so'm deydi. Kemi bor ekan. Aka qancha dodasiz? Yeni olav, yo'q men nereye tattam? 15 ming so'm deydi. Yeni ola ekan. Ko'rinsizlar. Nal eko erkek qo'z ekan. Qancha 9 deysizmi? 7 mingdan berem. 7 mingdan berem deydi ekoni. Yaxshi. Arzonlab ketdi de. Arzonlab ketdi. Aka qancha dodasiz? Ya aldım hazır. Qancha aldingiz? Bo'z qo'yin, to'yin deb qolgan qo'ygan. 10,5 mingga aldingiz. 10,5 ming so'mga sotib oldim. Bular qancha oldi aka? Bular mı? Ha. 300 gram 15'ten mi oldu? 300 kamdan 15 ga al. 15 mingga oldim. Az qoldi, bo'z qo'ylar deydi. Bular bo'z qo'ygan. Aka sizniki qancha bu? 7200 ga alınıp turur. Urg'ach erkakmi? Urg'ach qo'z ekan mana. Yaxshi olsa aka, bozoringiz bersin. Nerede o'tirib olib tartqanda yaxshi ekan o'zi. Put olmaydi ekan. Mana yeni ola 13 ming so'mda bo'ladi ekan. Qo'z erkak urg'achi bu? Erkak ekan qo'z, qarangizlar. 13 ming so'm kemi bor deydi. YouTube'ga mana yeni olar qancha o'tadi aka? Yeni olar qancha o'tadi? 17 mingdan. Qo'zlar уже cho'ng'ayib qolibdir, qiyla. Yenilarda yaxshi qancha tishlar bular tishlari? 4 tishlar ekan. Yaxshi, bozoringizga bersin. Aka qo'z qancha o'tadi? 9 ming o'tadi. 9 ming urg'ach qo'z, ha? Erkak qo'z ekan mana. 9 ming so'm kemi bor deb ekan. Yaxshi aka, bozoringiz bersin. Bunda cho'ng qo'ylar qancha o'tadi aka? 18 ming so'm. Bunda cho'ng qo'y 18 ming so'm ekan. Ko'rinsizlar, eti dag'i bo'z, to'yin deb qolibdir. Yaxshi. Bunda yeni ola qancha o'tadi? 18 ming so'm. Bunda o'shalar quyrug'i gisarga o'xshab bo'linib qolibdir. Yeni ola 18 ming so'm bo'ladi. Denesi şu, qancha tish aka? Gisarga o'xshashganda denesi daga 4 tish ekan. Shu ko'zini ko'rdim, quyrug'ini ko'rdim da, az ko'rsatdim daga. Mana cho'ng qo'ylar qancha bo'ladi aka? Sizniki emasmi? Meniki emas deydi. Yaxshi. Assalomu alaykum, ava qandaysiz? Qancha bo'ladi bundan qo'zlar? Qo'zlarmi? 2 tish qo'ylar qanchadan bo'ladi? 13 ming so'mdan bo'ladi ekan bunda. 2 tish qo'ylar. Yaxshi aka, bozoringiz. Ya bu gisarlar var. Gisar dedim, ulan mitster be. Kaç adı aka? Kaç adı? 14 kam var. 14 bin so'mdan kemi vardı o'tkamda ikonni. Bozor qancha so'radi? 12,5 ga. 12,5 ga berbey qo'ydim deydi. Yaxshi akamdan o'ta. Meni ko'rsatdi. Bozoringiz bersin. Baytuva. Na, qo'ylar qancha o'tadi aka? Baytuva. Biri 14 ming, biri 12 ming. Biri narxi 14 ming mi? Narxi 14 ming, nansi 12 ming so'm. Tishlaricha? 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Bo'z emas, bilmaymi? Bo'z. Bo'z qo'ylar ekan. 14 ming, 12 ming so'mdan deydi. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Nerda dag'i qo'ylar bor ekan, yerda dostori uylayotadi, yaxshi ishlaydi ekansiz deb. Aka, qo'zlar qancha bo'ladi? 9,5 mingdan? 8 mingdan so'rayapman. 9,5 ming so'mdan deydi, mana 4 o'ni. 8 ming so'mdan so'rayotgan alarman. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Qancha bo'ladi aka qo'chqirlar? Qancha berdingiz ava? 19 ming baho berdi. Ekono. Ha, Ekon. Ekono 19 ming beribdir. Siz qancha olasiz aka? Baytuva. Qancha otasiz? 20. Baytuva. Ava qancha otasiz qo'chqirda? Ha. 10 ming so'mda o'tgan bundan qo'chqirda. Narxinsincha? 12 da otam, 11 ga ber bereyim desem, beradi. 12 o'tgan 11 ga beraverem deydi. Ava siznikicha? O'shol 11 ming. 11 ming so'm deydi na. Yaxshi. Nerede daha cho'ng qo'chqirlar tartib ketaveraylik, ko'pchilik negizi tartmaylar qo'y deb so'ranishgan. Hozir sezon bitdi debchi. Men ularni tartib qo'yaylik, ko'pchilik so'ranatganda. Aka, qancha dodasiz? 30 kam var deydi na. Parodachi? Gisar 30 ming so'm kemi var deydi. Qarangizlar mana. Mana ushbu ham sotayotgan qo'ylarda. Ushul chetga yesanglar shunday qo'ylar o'ta ko'p bo'ladi. Yaxshi aka, bozoringiz bersin, tinch bo'linglar.
Урматтуу агалар, эжелер, сиздер бүгүн Өзгөн мал базарындагы кой базардан кочкор, кой, козулардын бааларын билиңиздер. Эгер сиздерде сунуш пикирлер болсо, комментарийге калтырыңыздар. Каналга катталып электер. Подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар. Мына авам сатат экен ушул кочкорду. 30 000 сом кеми бар дедиңиз аба? Кеми бар экен. Базар канча сурады? Базар 23 000 сом сурады, бербедим дейт. Тажикстандан алып чыккан. Тажикстандын кочкору экен. Үйдө көп баба негизи? Бирөө. Козу дейт, мына чында көрсөтүп коюн дейт. Мына. Козу. Канча тиши ошондо? Козу тиши элек да ооба. Тиши элек экен. Жакшы аба, базарды берсин. Тынч болуңуз. Ийгилик. Мына кочкор канча болот? 30 000 сом кеми бар дейт мына кочкор. Көрүңүздөр мына. Байтыбы. Мына көрүңүздөр. Куйруктарын. Козу бул дагы. Бул дагы козу экен. Ака канча атасыз? Ака тартпай эле кой дейт мына. Бирок чоң кочкор экен көрүңүздөр мына. Мына көпчүлүктүн суроолу боюнча мына ылдыйраак кылып тарт дедим. Мына ылдыйраак тартсам кандай көрүнөт экен? Бир көрүп комментарийге жазып коюңуздар. Нерден дагы катар тартып кете берели козуларды. Козуларды дедим, кочкорлорду. Ака мына кочкорлор канча болот? 380 000 сом болот. Кечиресиз ака, кечиресиз. 380 000 сом болот экен. Аркада бир аз тыгын болгон го, кеңирээк тартпасаң кыйын болуп калат. Мына 380 000 сом болот экен. Ака канча досуз? Досум. Жок, адам тартылбайт. Адам тартылбайт, адам тартылбайт. Мына 320 000 сомдон. 20 000 сомдон болот экен. 60 000 сом экен да үчөө. Көрүңүздөр. Ака мына мүйүзү канча болот? 23 000 сом болот экен, мына көрүңүздөр. Кочкор. Чоң кочкор экен бул дагы. Мына катар тартып кете берели. Канчадан болот чекеден? Чекеден тартып кете берели. Ака мына козулар канчадан болот? Досум? 13 000 сомдон деп атат экен мына козуларды. Базар канчадан сурады? 11,5дан? 11,5 000 сомдон сураптыр, бербедик дейт мына. Жакшы. Ака кочкорлор канча болот? Бирөөнүкү дейт. Кармап турам дейт. Жакшы. Азыр ушул катар дагы кичинерээк козулар тартып кетели. Ака мына козулар канча болот кочкорлор? Канчадан болот? 12 000 сомдон кеми бар дейт мына кочкорлорду көрүңүздөр. Үчөө. Төртөө экен, а? Же үчөөбү? Үчөө экен. Мына кочкор канча болот? 12? 10 000 сом кеми бар болот экен мына. Көрүңүздөр. Колдон кешиче. Ака мына кочкорлор канча болот? 11. Мына 11 000 сом болот экен мына кочкор чекедеги көрүңүздөр. Кочкорлор канча болот досум? 15 000 сом дейт мына кочкорду. Базар канча кылды? 13 кылыптыр базар. 13кө бербедим дейт көрүңүздөр мына. Өтө жакшы кочкорлор экен бул дагы. Азыр мына ушул катар чекеден козуларга карап өтөлү. Бул жакта көбүнчө мына акыры жагында козулар. Ушул козулардан да бир сыйра татып өтөлү. Мына козулар канча болот аба? 11ден деп атабыз. Мына экөө 11 000ден, наркы секелерчи? 8 000 сомдон. Эркек козулар олар, а? Эркек. Така канча болот? 15 000. 15 000 сом дейт. Мына улак айдай турган така экен. Жакшы. 12 000ге бербедик. Канча болот ага? Канча? 9 деп атабыз. 9 000 сом болот экен мына. Эркек козу, а? Ажымама. Эркек козу экен. Жакшы. Такай деп айтасың да. Азына чекетен тартып кете берели. Ушу четте канча болот мына. Чекеден тартып бара беребиз. Мындай акыркы ушуларга маани бериңиздер. Кеңири болгон үчүн мындай астына кылып тартып атабыз. Кеңири. Канчадан болот аба? А? Тартпай эле кой дейт. Уялат шойт. Канча болот ага? 12 000 сомдон дейт мына. Кочкорлор, а? Кочкорлор 12 000 сомдон дейт мына. Писар окшойт, а? Писар дейт. Мына көрүңүздөр. Өтө жакшы куйруктарын да көрүңүздөр мына. Ака мына досум кочкорлор канча болот? 15 000 сомдон дейт мына. Көрүп баа бериңиздер. Мынадынбы? Мынадын жарым Тажикстан. Жарымы Тажикстандан чыккан экен. Ошого кымбатыраак дейт. Азыр нерден дагы эки кочкор бар экен. Тартып кой дейт. Булар канча болот ага?
Özüңүздөрдү ham коштап коеюнбу? Канча деп? 2 25 деп атасызбы? 2 25 миң деп атат экен, бербей атат. Жакшы. Аяндан кочкорбу? Канча деп атасыз? 13 миң сом деп атат экен мына кочкорду. Мына кочкорлор канча деп атат кочкорлор? 11 миң сомдон деп атат экен. Канча баш бар? 6 баш бар экен, 11 миң сомдон кеми бар дейт. Базар сурадыбы? Канча кылды? 10дон бербедим дейт. Жакшы. Неде дагы мына оптум кармагандар бар экен. Канчадан болот? Азыр куйруктарында көрүңүздөр, астынан көпчүлүгү мындай астынан тартып суранышкан. Кочкорлор канчадан болот аба? 15 миңден. Мына тегиз 15 миң сомдон деп атат экен, караңыздар. Базар канча сурады? 13. Тартып коем, мен сен бая эле түштүң эле, ой. Кой базарга келип алыпсың го?